Nema ne tuhinyerekereire Staff Aposta Corporation of Kenya. Ne turaigwa tuhinyekereire na tukaga hinya tukaga mayo ma kuruta wira. Na ne turoria the corporation, the management. Twambiriirio ni CEO wito Mr. Tanoi, tafadhali Igo netha urore ciana ici nini nie ndi mukuru ndigetie hanini ritaye na ndiraigwo na mbeca cia NSSF itire cia remito ngaruitaya thie itare mbeca ni ndakuhoya rekereria mbeca turihe mishara na urihe maundu maria mangi mothe magiriirwo ni kuriho niguo tutuike stable na tutuike satisfied niguo tuhote kuruta wira na turute wira na kio tondu riu turaruta o uguo thimi turute mbeca ni turutaga ni tuonaga mbeca ta MGPO we normally perform. Is it true? We normally perform. Even if you go to the records you see MGPO we perform. So hiyo pesa tunaomba ya kwamba ikiunganishwa na ile ingine tulipo miezi mitano kabisa. Hiyo ndio ninaweza kukuomba tafadhali tulipeni pesa. We are demanding for our salary.